الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الله وأشهد أن محمدا Rasulullah. Bapak Ibu peserta tadarus, marilah kita Recording in progress. bertanya kepada kita semua sehingga kita dapat untuk melanjutkan tadarus Al-Quran kita pada pagi hari ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mandi-mandi Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan tadarus kita pada pagi hari ini membaca juz 23 ya. 23 untuk kesempatan pertama silakan kepada Ibu Zurniati. Sudah lama nih ya Bu ya. Berlama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الأرض الميتة أحييناها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأنزل
يسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر قدير العزيز العليم قدرناهم منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات ذريتهم في القدر الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الصور فإذا هم من الأجداث يئلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إن لولا إلا ما كنتم تعملون اليوم في لهم فيها
سلام قولا من رب اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم إنا جاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة Tidak panjang Mane. Yud ini kecil ya. Yud ini asalnya tidak panjang. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد
فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه Ya, yang baru ترجعون. bergabung sekarang halaman 46 ya, Mau duluan surat ini. As-Saffat ayat pertama. Ya, Pak. Ben mau surat Maghrib nanti di sana, ya nggak apa-apa. Kenapa? Duluan nggak apa-apa. Mau Oh, surat duluan Maghrib ya. di sana, ya. Ya. Oh, masih jauh ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Fat-taliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib. Wa hifdzam min kulli syaitanir marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib. Duhuran wa lahum azabun wasib. Illa man khatifal khata fa'atba'ahu shihabun saqib. Fastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tin. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Bal ajibta wa yasharun. Wa iza zukiru la yazkurun. Wa iza ra'aw ayatan yastasdhirun. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. A iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Awa aba'una al-awwalun. Qul na'am wa antum dakhirun. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Wa qalu ya waylana hadza yawmuddin. Hadza yawmul fasli allazi kuntum bihi tukazzibun. Uhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Malakum la tanasarun
بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لساحر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب العليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين صدق الله العظيم يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن ini enggak ada baris apa Langsung kita hilangkan kita laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin afama nahnu bimayitin illa mautatana al-ula
Hu-nya nggak panjang ya? Panjang, Illa mau panjang, panjang. punya kata Illa mau mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadha lahuwal fawzul azim. Limithli hadha فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر. Kalau itu nggak boleh masuk ke di kolak-kolak kentalnya dulu. Walaqad Sedikit baru ya. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Walaqad arsalna fihim munzirin. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونذكر بالعظيم ودوم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين Inna kadzalika najzil Inna panjang nanya. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin summa aghraqnal akharin wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun Aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum
برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالوا ابنوا له بنيانا Nanti kerangka ya. Wala ta'budu nama tanhijun belum kan? Oke. Qala atabuduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا Wahadai ya tadi bacanya wahudai soalnya ulang lagi dia Malik. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه إلا تتقون أتدعون bukan بعلا ilah. Allah bukan ilah. Oh ya. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام Jangan watarak, tapi watarok ditebalkan rohnya setiap harakatnya fathah ya. وتركنا عليه في الآخرين. Tapi kafnya jangan ditebalin, kafnya ditipiskan. Rohnya juga yang tebalkan. Watarok tipiskan kafnya. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين Wa lu bukan lau ya. Hah? Wa Innalu. lu tadi bacaannya lau soalnya. Wa lu. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون آمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين Siapa sih, saya ya? Ya, Ibu Is. Malakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba Wa bainal jinnati nasaba. Nati ya, bukan natin. Coba lagi deh. oh ya waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba Bukan jinnatin, Bu. Jinnati. Satu ya harakatnya, bukan tanwin tanya ya. Jinnati nasaba. bainal jinnati nasaba Ibu, kenapa jinnatin lagi? Kan harakatnya satu kasrah. Berapa ditanwinkan? Jinnati nasaba. wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun subhanallahi amma yasifun illa ibadallah wa innakum wa ma antum alaihi
fatinin illa man huwa salil jahim wa ma minna illa lahu maqamun ma'lana nustopu wa inna lanahnu musabbihun wa in kanu la yaqulun law anna indana zikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin fakafaru bihi fasawfa ya'lamun wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul Tidak panjang. Inna jun wa inna jundana tidak panjang nanya jangan ditahan ya Bu. Wa inna fatawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun apa bi'adzabina yasta'jilun fa iza nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzirin wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasawfa yubsirun subhana rabbika rabbil izzati coba lagi terus. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'ani dzil dzikri. Ulang Bu. Bukan bil tapi zik langsung ya. Wal Qur'ani bil. Qur'ani dzil dzikr. Ada harakatnya zik. Dzil. Wal Qur'ani dzil. Langsung ditasdidkan ke zal ya, enggak ada lam dibaca di situ. Wal Qur'ani dzil dzikr. Ya. Allazina kafaru fi izzati wa shiqaq. Coba ulang lagi Bu. Balil Bu, bukan baladi ya. Balil ladi. Balillazina kafaru fi izzati wa shiqaq. Kenapa ditasdikan ke pakai ain? Fi panjang ya. Fi wa shiqaq. Balillazina kafaru fi izzati wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manam
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل آلهة Aja'alal alihata إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن Ibu jangan malah umumnya mimnya tidak tasdid. Wan talaqa mala'u min انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد yurad ya disusun dalnya ya. La syai'un yurad. Dalnya. إن هذا لشيء Da panjang. Inna hadza panjangkan danya. إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بين بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Ya, udah Bu, 1,5 halaman aja ya, soalnya orang lebih dari 12 orang kayaknya. Sambung yang nomor 7 siapa ya? Nggak ada di sini nomor 7. Andung aja kali, langsung Andung. Halaman. Nomor 7 nggak ada. Udah Asbi mungkin? Asbi ini sekarang Asbi buka Bundong. Halaman berapa? Bundong? halaman 453 ayat terus halaman ya. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu ayat 10 itu ayat 9. Unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yaduku adab am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab jundum ma hunalika mahzumum minal akhzab كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وشددنا ملكه وآتيناه الإشراق balik suara saya. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. Heb jij al gehoord van deze telefoonhouder die momenteel viraal... فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Andung, silakan Andung sampai ayat 50 Andung. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika zannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus
solihati kal mufsidina fil ard ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ya panjang ya-nya ya. Lihat baru ya-nya tadi tidak dipanjangin. Liyatazakkaru ulul albab. Salahnya dilihat baru ya-nya tadi andung tidak dipanjangkan. Ulang dari lihat baru. Oh iya. Liyazab baru ayatihi waliyatazakkara ulul kara Ya. itu Tepalkan rohnya ya. waliyatazakkara ulul albab. Wa wahabna lidauda Sulaiman. Jangan dilenturkan ya. Kalau jadi alif jadinya itu kan waw ya. Wa wahabna lidau. Jangan Wa wahabna lidauda Danya Sulaiman. panjang. Panjangkan danya dulu. Wa wahabna lidauda Sulaiman. Ni'mal. Lanjut, Guru. Terus lanjut. Ni'mal abd. Innahu awwab. Urida alaihi bil asyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya. Enggak boleh ya, kalau mau berhenti dimatikan ya-nya alai, dilepas saja ya, langsung ditekan ke tasdiknya, langsung dilepas, jangan panjang. Boleh teruskan aja sampai ayat. Teruskan aja. Ya. Rudduha alayya andung hanya panjang, rudduha panjangkan hanya. Rudduha alayya fatafiqa mas'am bisuqi wal a'naq walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu sirha tajri bi amrihi ruha. Lahurri ya. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Wasyayatina Ruho. yang mana? Ruho ya, bukan ruha. Ruho. Ruha. Oh ya. Fasakharna lahu riha tajri. Jangan tertahan tuh. Hanya jangan tertahan ya. Riha
الريح تجري بأمره رخاء حيث Ruho, ruho, Pasti bukan ruha. dibaca ruha ya, kha, jangan ruha. Ruha bi dikerongkongan ya. amrihi ruha. Amrihi rukha'an haitsu athab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas Wa ghawwas. wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadza asauna famnun au atau hadza atauna Panjang dulu. famnun au Dia tidak panjang kan nya nggak mati. Cepatin. hadza atauna famnun au amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab wadhkur abdana Ayyub. Ya, berhenti situ, Bu Guru. Ya wajib berhenti wa ayyub berhenti ya. Ya. Iznada rabbahu anni massaniyas syaiton dari mana? Ani ya. Anni massaniyas syaitonu biyusbin wa adab. Binus bukan bius. Binus bil Masaniya syaitonu binusbin wa adab urqud birijlik hadza mu'tasalum baridun wa syurab. Ya. Hadza mu'tasalum baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum rahmatam minna wa zikra li ulil albab wa khuz biyadika dhi'san fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar wa in Dar ya, bukan dar. Dar bukan dor. Ulang lagi ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar wa innahum indana laminal mustafainil akhyar wadhkur Ismaila wa Yasa'a wa Dzalkif
wa kullum minal ahyar. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Jannati adnin mufattahat lahumul abwab. Ya, cukup. Muttaqina fiha Langsung Bu Astuti ya. Sadaqallahul azim. Aslinya. Bu Asnia ayat 51 ya. Nggak ada mama. Nggak ada kamar mana? Dari sini aja. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin kasiratin wa syarab. Tahu? Hasil mame masih ini. Bu, jangan diajak ngobrol ya Bu, langsung aja. Bu Asini. Aja. Kan udah tadi, udah langsung Bu. Kenapa berhenti sih? Indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Hadza falyazuhu hadza falyazuquhu hamimu wa wasaq. Wa akharu min saqlihi azwaj. Hadza faujum muqtahimun ma'akum. Tanya jangan panjang. Hadza faujum muqtahimun. Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim. Ibu enggak Innahum Ibu enggak boleh dipanjangkan itu ikhlas ya, langsung didengungkan. La marhaban bihim. la marhaban bihim. Innahum salun nar. Ya. Qalu bal antum la marjam. Qalu bal antum la marhaban bikum. Antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban di'fa finnar. Ya, disamarkan kefa ya dan dengung ya. Ulang dari fazidu wa ada. Dari hada di hada. Hadza fazidhu azaban di'fan finnar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar attakhaznahum sihriyan am za'an anhumul absar. Amzaghat bukan nuzgan ya. Amzaghat.
أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق إن ذلك لحق. Tasdik ya Bu? Enggak. Ya, lahakun takhon. Inna hadza lahaq. Bukan inna hadza, inna dzalika lahaqqun. Inna dzalika lahaqqun takhwasumu ahlin nar. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azim. Antum mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram min tin. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara fakana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal aliin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa ja'al min nari wa khalaqnahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la ukhri. Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlisin. Ya. Silakan One. Nggak ada yang bantuin? One? Ya, silakan Desmiroza dulu. Ada One-nya, ada One-nya. Silakan One buka mic-nya One. Mana One-nya? Ya, mic-nya belum dibuka. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Hanya tidak panjang One. Wa mimman tabi'aka.
A-nya tidak panjang. Oh ya. Wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin min ajrin wa ma ana minal mutakabbifin. In huwa illa zikrul lil alamin. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Innal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Law aradallahu an yattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukayyirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkharas samsa wal qamar kulli yajri li ajalin Sudah betul kului bukan kuli. Oh ya. Kulli yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghafur. Ya, udah segitu aja ya Uni. Soalnya masih ada 3 orang lagi yang belum. Ya, silakan. Desmiroza. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illa huwa fa anna tusrafun. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum
تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ya, sambung Bu Erda. Buka mic-nya belum dibuka. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li anal muslimin Qul inni akhafu in khasaitu rabbi azab yaumi azim. Azannya panjang, Bu. Azannya panjang, ya. Rabbi azab yaumin. Rabbi azab yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Ya, Bu Herda, ya, tanwin itu kalau di depannya lam, walaupun lamnya tidak tasdid, tetap ditekan ke lam. Mukhlishan lahuddin. Mukhlisan lahuddin. Jangan matikan maunya ya. Lahudini. Oh ya, astagfirullahaladzim. Mukhlisan lahuddini. Hunya juga panjang. Hunya kan kebalik ya. Mukhlisan lahudini. Mukhlisan lahudini. Ya. Fa'budu masiktum min dunih. Ya. Dari mana ulangnya itu, Bu? Langsung kan udah
ada wakaf di situ. Qul innal langsung. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Tak panjang mah hanya ya. Yaumal qiyamah. Lepas. Yaumal qiyamah. Ala zalika huwal khusranul mubin. Ya, lihatlah habis surah itu kan ada alif itu menghambat, itu panjang ya. Khusranul. Ala zalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim. Bu Eda. Jangan min ya, tapi min disamarkan ke fa ya. Hukum ikhfa hakiki. Lahum min fau dan berdengung ya. Oke. Lahum min fawqihim zulalim zulalum min nar wa min tahtihim zulalun wa zulal berarti zulal, jangan zulalun ya. Zulal wa min tuhtihim zulal wa min tahtihim zulal. Kenapa dipanjangkan? Zulal, jangan zulal. Kan ada panjang di situlahnya. Zulal, lepas dipanjangkan. Wa min tahtihim zulal. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Bihinya panjang, Ibu. Bihi panjang, dahnya jangan ya. Yukhawwifullahu bihi ibadah. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Wallazina jatanu astagfirullahaladzim. Wallazina jatanabu Ibu enggak boleh tanabut. Bunya kan enggak ada tanda panjang, wawnya tidak mati, langsung ditekan ke tasdid ya. Tanabut, jangan but ya. Alif itu bukan buat memanjangkan baris di depan ya, baris T ya. Jadi baris depan tuh kalau pun ada alif berapa biji pun tidak panjang ya, tidak ada hubungannya ya. Jadi cepatkan tanabut, langsung ditekan ke wallazina tanabu taghuta ayya'buduha wa anabu. Ya, ulang dari anabu. Wa anabu ilallah ya. Wa anabu ilallahi lahumul busra. Fabasirhu Bu Erda, itu tasdid ditahan. Fabashir kan tasdid ditahan ya. Fabashir ibad allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tidak panjang
ahnya, lepaskan jangan. Kan ada tanda panjang. Ahsanah. Ya, setiap berhenti kalau nunnya tidak panjang, ujungnya itu jangan dipanjangin. Ahsanah. Ulang lagi Fayat tabi'un. Fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadamu. Ulaika allazina hadahum. Ada. Sekali lagi bunyinya panjang, ulang lagi. Allazina panjang. Ulang dari ulaikan. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum aulul albab. Kenapa alifnya kan dhamma? Ulul bukan aulul. Ulang dari wa ulaika. Wa ulaika humul ulul albab. Ulaika hum ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Alimah kenapa dipanjangkan namanya? Apa tanda panjang nama di situ? Afaman haq afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Afa anta tunfidhu man fi astagfirullahaladzim finnar. Bukan tidu tapi ti. Afa anta tung itu didengungkan ya, disamarkan ke tung. Afa anta tungkizu man finnar. Ya, cukup segitu aja ya Bu. Ya. Ibu sebenarnya udah ada perubahan ya, perubahan sudah ada ya, udah lumayan jauh perubahan ya. Tapi Ibu harus menjalannya gitu, cara berhentinya gitu. Nah, itu diperhatikan ya, Bu. Ya langsung terakhir Bu Marianis. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنية من فوقها غرف مبنية. Mabniya itu boleh dipanjangkan ya Bu Ima, tapi ditasdidkan, ditekan ke ya, jangan dipanjang, jangan nih. Nah, kepanjangan salah bacanya. Mabniyatun, ditasdidkan aja. Min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu minas samaa'i
ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم Sinyal. كتابا متشامشانية Sepertinya terlempar. Iya kayaknya. Bermasalah itu ininya dia. Ini aja dia ibu guru aja selesaikan daripada oh itu ada lagi tuh. Lima. Mungkin ada masalah dengan ulang lagi dari ayat 24 terlempar barusan. Ya, Allah nazzala. Itu ayat 23. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
فأذاقهم الله الخزي فأذاقهم الخزي Ulang lagi Bu. Fa'adzaqahumullah. Tebalkan الحياة Mungkin hilang-hilang sinyalnya, mungkin Ibu Guru aja lanjut ya. Karena kita sebelum jam 9 harus tutup ya. ولقد الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق Maaf Bu Ima, hilang-hilang nggak kedengeran. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya hilang-hilang sinyalnya Bu Ima. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna yu'allimna min jahilna warzuqhu al-layli wa atrafan nahar Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami alamin. Walhamdulillah. Terima kasih Bu Ima, terima kasih mandi-mandi semuanya. Sudah
serahkan kepada Ya, Madinah baik. lagi. Silakan Madinah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru, kepada Bung Asbi, Radio Ibu Minang, pada mande-mande, ibu-ibu, bapak semuanya. Marilah kita selalu istiqomah dalam tadarus ini supaya bacaan kita semakin baik dan semakin lancar. Amin. Baiklah, kita tulis subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa hidayah.